Danas ćemo pričati o kulturi naroda Starog Istoka. Vidjet ćemo da je to jedna jako značajna celina ove naše priče o Starom Istoku, jer je zapravo kultura ostalih naroda i Evrope i čitavog sveta zapravo u velikoj meri na nju je uticala kultura naroda Starog Istoka, posredno ili negdje i neposredno. Prvo da vidimo kako i gde je nastalo prvo pismo. Mi smo već rekli da je istorija pošla, odnosno da je prekretnica za početak istorijskog perioda pojava pisma, pre oko 3500. godine pre nove ere. Prvo pismo nastaje u Sumeru, to je bio klinopis, naziv potiče od toga što su znaci podsjećali na klinove. Oni su podsjećali na klinove zato što se pismo zapravo utiskivalo metalnim, odnosno ti znaci su se utiskivali metalnim stilom u meke glinene pločice i kasnije su se te glinene pločice pekle i čuvale su se u posebnim ostavama. Evo kako su te ostave izgledale u bibliotekama. Najpoznatija mesopotamska biblioteka je bila Asurbanipalova asirska biblioteka i u toj biblioteci bilo oko 22.000 glinenih pločica sa dokumentima, ali i sa književnim delima, zakonodavnim aktima i tako dalje, pa se tu nalazi čuveni ep o Gilgamešu. Drugo, slikovno, pošto je i klinasto pismo i egipatsko pismo, zapravo slikovno pismo, i to drugo značajno pismo Starog Istoka su hieroglifi. Naziv su im dali stari Grci, jer su se obično nalazili po hramovima i nekim verskim građevinama, odnosno kultnim građevinama, i sam naziv znači sveti znaci, jer to su baš pravi znaci, znači podsjećaju na ptice, ruke ljudi, perca i često su njihova značenja i bila povezana s njihovim izgledom. Ova talasasta linija je zapravo voda. Inače, hieroglife je dešifrovao François Champollion, francuski lingvist u 19. veku, koristeći kamen iz rozete koji je jedan Napoleonov vojnik prokrijumčario u Francusku. I on je tu poredio 3 različite tekste, 3 različita perioda. Jedan je bio na staroegipatskom, drugi na novoegipatskom, treći na grčkom i uspeo da uz pomoć kartuša, odnosno okrenih delova sa nazivima egipatskih faraona, dešifruje hieroglife. Uglavnom su se hieroglifi pisali na papirusu. Papirus je bio materijal za pisanje koji su dobio od jedne trske koja je uspevala u dolini Nila sve do srednjeg veka. Naime, ta trska se sekla, presovala i dobio se materijal koji je bio krt i lako zapaljiv, a na njemu su se ispisivali razni verski tekstovi i svi oni ostali tekstovi koji su bili neophodni Egipćanima. Papirus se čuva u formi svitka i danas kada se ode u Egipt može se kupi neki papirus kao suvenir. Feničani su inače poznati morepolci i trgovci došli na zamisao da umjesto slikovnog pisma kojim je bilo jako teško i da njima vladaju i da ispisuju trgovačke ugovore na njemu, oni su smislili jedan novi oblik pisma, to je bilo glasovno pismo, da svakom glasu odgovara jedno slovo, jedan sloveni znak. To je bio čuveni feničanski alfabet koji je preko Grka i Rimljana došao i do svih drugih naroda na prostoru Evrope, pa i oni koji su tek posle došli na prostor na kome danas žive. Biblioteka, jedna od najznačajnijih biblioteka starog sveta bila je Aleksandrijska biblioteka iz 4. veka pre nove ere, koja je bila uništena u 1. veku pre nove ere tokom Aleksandrijskog rata. Ono što nisu uništili Rimljani, to su uništili kasnije hrišćani, pošto su tu uglavnom bili paganski tekstovi, i još kasnije Arapljani. Tako da je ona tek u 21. veku 2002. godine obnovljena i evo kako ona danas izgleda. Što se tiče književnih dela i književnih tekstova, oni su uglavnom bili sakralnog karaktera, ali eto, postoji jedan čuveni ep najstarije čovečanstva, to je ep o Gilgamešu. Gilgameš je bio vladar Uruka, dakle sumerski heroj, 2/3 bog, 1/3 čovek i samim tim smrtan. I u njega se zaljubila boginja Ištar, boginja ljubavi i rata, ali on je nije volao. Pa ona na njega pošalje čudovište koje je samo za njega pripremila, koje se zove Enkidu, izgledalo kao nekakva čovekolika zver. I pošto je bio snažan poput Gilgameša, Enkidu se s njim borio dok se nisu obojicu umorili i sprijateljili.
postali su nerazvojni prijatelji, toliko bliski da u jednom trenutku kad se Enkidu razbolao, Gilgameš nije znao što će sa sobom i on je krenuo po svetu da traži lek za svog prijatelja. Došao je do Utna Pištima, koji je zapravo za Sumere isto što je bio biblijski Noe za Jevreje. Dakle, preživao je potop i on ga je kao veliki mudrac uputio kako da dođe do te biljke besmrtnosti. On je krenuo da traži biljku besmrtnosti, našao ju je, međutim bio je toliko umoran da lego dospava i onda se pojavio ko bi drugi nego zmija, čudovište koje se javlja u Bibliji kao jedna zla životinja. Otela mu je dok je spavao biljku besmrtnosti i tako su zapravo ljudi zauvek ostali smrtni, odnosno tako su Sumeri objasnili smrtnost kod ljudi. Egipćani su imali jako mnogo himni Nilu, odnosno pisali su hvalospeve ovoj čuvenoj reci za koju se tvrdilo da je Egipat dar Nila. Zatim su imali dosta mitova, poput onog Ozirisu, njegovoj ženi Izidi, o tome kako je Set ubio Ozirisa, Set bog smrti i pustinje, inače brat Ozirisov, istinskog ga na komade, a Izide njegova supruga uspela da sastavi ponovo njegove delove, poškopi ga lekovitom vodom Nila, te on opet oživao, ali više nije mogao da bude bog živih, nego samo mrtvih. Zatim tu su legende koje se pominju i u knjigama mrtvih i to su religiozni tekstovi koji se ispisuju i čuvaju spokojnike da im omoguće lakši put u onaj svet. I ovdje vidimo Anubisa, boga mumifikacije, koji meri težinu duša koja je lagana poput pera, onda pokojnik može da ode u zagrobni život, ako ne onda čudovište sobe pojede njegovu dušu. Jevreji su imali jako mnogo legendi, čuvene su te legende koje se pojavljuju u Starom Zavetu, odnosno u Petoknježju u Mojsijevom, to je biblijski zakon ili Tora, odnosno jevrijski zakon ili Tora. Inače, Biblija se sastoji iz Starog i Novog Zaveta. Stari Zavet se odnosi uglavnom na judaizam, prvu monoteističku ili jednobožašku religiju, jevrijsku religiju, a Novi Zavet se odnosi na hrišćanstvo. Ovdje vidimo Mojsija, proroka judaizma, kako odvaja Crveno more da bi spasio jevrijski narod od egipatskog ropstva, a Crveno more se potom zatvara pred faraonovom vojskom. Čuvena je priča o Davidu i Golijatu, da se David bi spasao Jevreje, bori protiv diva Golijata i pobeđuje ga sopstvenim umom, odnosno uz pomoć praćke, jer je znao da ne može da ga nadjača svojom snagom, nije bio dovoljno snažan. Njegov sin Solomon izgradio nad kovčegom zaveta hram u Jerusalimu, ali je bio poznat po svojoj mudrosti. I ovdje vidimo priču o dve žene koje su došle da mu se žale, svaka je tražila dete koje je donela, a na to je Solomon rekao: dobro, sad ćete obe dobiti po pola deteta, pa ga nosite kući. Jedna od njih dve se tada pokajala i rekla: neka uzme ova druga žena cijelo dete, nemojte ga deliti na pola, ja neću pola mrtvog deteta. Solomon je potom njoj dodelio dete, jer je ona više brinula o detetu nego druga žena. Uglavnom su narodi Starog Istoka bili politeisti, verovali u više bogova. Ovdje vidimo panteon, odnosno božanstva Mesopotamije, boginju Ištar koja je bila boginja ljubavi i rata, boga Marduka, boga Vavilona, zatim Manua koji je bio bog neba i prvobitni vrhovni bog. Sljedeći je Enlil. Enlil je bio bog vetra, oluja, ali i zemlje, a Enki, njegov brat, bio je bog magije, zanatstva i vode. Anu je kao vrhovni bog dobio Enlila i Enkiju kao svoju decu, a svi oni su zapravo bili Anunnaki. Predstavljeni su obično kao bogovi sa krilima i pored ovakvih božanstava postojali su također ovi geniji koji su ukrašavali različite građevine u Mesopotamiji. Egipćani su također bili politeisti i verovali su mnogo bogova. Ovdje vidimo Izidu, boginju ljubavi, Ozirisa, njenog supruga, boga mrtvih, Anubisa, boga mumifikacije, Pta, boga trgovine i zanatstva, Amona, boga Tebe, jedno vreme vrhovnog boga Egipta, Ra, boga sunca, Sob, čudovište koje jede duše, Hator, boginju veselja i radosti, Knuma, boga izvora i vode, Tota, boga pisara koji drži također papirusni svitak, Seta, boga pustinje i zla
i Horusa koji je sin boga Ra. Jevriji su imali, malo pre sam rekla, zakon ili Toru kao deo Biblije, odnosno Petoknjižje Mojsijevo. Ovo je njihova bogomolja, zove se sinagoga. Njihovi simboli su Davidova zvezda i sedmokraki svećak menora koji ima izuzetan značaj u biblijskoj religiji. I na kraju da kažemo nešto o zakonodavnim aktima. Jedan od najznačajnijih zakonika Starog Istoka je Hamurabijev zakonik, nastao u 18. veku pre nove ere. Ovo je bazaltni stup na kome je on bio uklesan. U gornjem delu se nalazi predstava Hamurabija sa Mardokom ili Šamašom koji mu dodeljuju Hamurabijev zakonik. Što znači, pošto je on dat od Boga, da mora da se poštuje. Inače, tekst zakonika sadrži vrlo stroge odredbe kako treba se postupa u različitim sferama života i posebno je značajno to što je zakonik jako strog i što se u njemu primenjuje princip talion, odnosno princip oko za oko, zub za zub. Ako nekom izbije oko, to je princip krvnosvete, njemu mora to isto da se učini kako bi se izmirila pravda. Ovdje se također i pominju stroge kazne za one koji ne održavaju kanal od kojih praktično zavisi život u Mesopotamiji. Značajne građevine koje su podizane u Mesopotamiji su zigurati, hramovi sa observatorijama na vrhu, kapije boginje Ištar i Semiramidini viseći vrtovi koji su jedno od 7 svetskih čuda starog sveta. Semiramida inače je bila vladarka Novovavilonskog carstva i ove vrtove kao odraz bogatstva i svoje ljubavi prema svojoj supruzi napravio je Nabukodonozor II. Oni su dokaz da je nekada prostor Mesopotamije bio bogat i plodan, a sada je to više pustinja. Egipćani su bili poznati po izgradnji piramida, grobnica za svoje faraone, u kojima su se nalazile, naravno, pohranjene dragocenosti, osim ako nisu opljačkane. Najviše je Keopsova piramida, ovdje vidimo Keopsovu, Kefrenovu i Mikerinosovu, a tu su također i Džoserova stepenasta najstarija piramida. Zatim, Egipćani su ugradili hramove, ovaj hram kraljice Hatšepsut i hram Ramsesa II, hram Ramsesa II u Abu Simbelu. Zatim, čuveni su i hramovi u Luksoru i Karnaku, monumentalne građevine izuzetne vrednosti. Egipćani su svoje vladare stavljali u sarkofage, prethodno su ih mumificirali, njihova tela su uvijena lavnim trakama, premazivana prethodno mirišljivim uljima i svi unutrašnji organi su im izveđeni. Egipćani su bili također poznati vajari, ovdje vidimo statu pisara i Mikerinosovu statu sa suprugom. Mikerinos je bio jedan od faraona starog carstva. Za razliku od grčke sfinge, egipatska sfinga je dobrodušno biće koje čuva piramide, njihove tajne. Egipćani su bili izuzetni umetnici, to se može vidjeti po svim onim predmetima koji su pronađeni u jedinoj sačuvanoj netaknutnoj grobnici Tutankamonovoj, koju je Howard Carter pronašao i otkrio svetu. Zatim, Egipćani su gradili također kanale i dobro ih održavali, jer ako bi se Nil izlio, onda bi njihova žetva propala. Zato su oni bili dobri matematičari, jer su planirali i strogo parcelisali ove njive. Bili su i vešti astronomi, to nam može pokazati činjenica da piramida direktno gleda na zvezdu Sirius i izuzetni graditelji. Sjetimo se samo toga da je dan danas velika tajna kako su kameni blokovi dolazili do mesta gde su podizane piramide, jer tamo kamena nije bilo. Bili su dobri poznavaoci ljudskog tela i anatomije, jer su morali da izvede sve ljudske organe, da ih stave u kanope. Tokom procesa mumifikacije pronađene su i razne sprave koje ukazuju na to da je medicina bila jako razvijena i kozmetika je bila također zastupljena. Sjetimo se Kleopatrine šminke ili izgleda kraljice Nefertiti, da svakako nije bio samo njen prirodni izgled. Što se tiče svakodnevnog života, nego je tu bilo naravno i šminke. Svakodnevni život u Egiptu je također bio vrlo raznolik, ovdje vidimo da su oni volili da se zabavljaju, da su bogami kažnjavali pisare, da su volili da sviraju i pevaju, da su bili vešte zanatlije, da su lovili patke po Nilu, gajili grožđe i tako dalje, tako dalje.